I veliki pozdrav svima bratići moji, dobrodošli u još jedan novi video koji je malo neobičan. To jest ne snimam stalno ovakve videe. Vidjeli ste u naslovu o čemu se radi, znači novi monitor je tu. Znači Rekensor je živeo u laži sve ovo vrijeme, znači igrajući na 60 Hz i radeći sve na 60 Hz, a sad imam 144 Hz, bratići moji. Hvala vam svima što ste mi ovo omogućili, hvala svima što ste gledali reklame pa sam ja uspio da kupimo. Šalim se, naravno, nije bilo učešće YouTube ovome, morao sam se čak nije ni AOC sponzorisao, mada mogu bi poslije ovog videa, ne znam. Uglavnom, monitor je tu, sad ćemo da ga raspakujemo zajedno, samo kad bih ja to uspio sve zajedno što treba. Evo, prvo ćemo da skinemo ovo, znači ovo glavno. Oh yeah, man. Look at this, man. AOC 24G2U, 144 Hz, IPS panel. Ne znam šta više da kažem, brati. 1ms response time, IPS panel je najbolje što tiče boja, prikaza boja i tako dalje. Što tiče brzine nije baš toliko, najbrži su TM paneli, ali TM paneli nemaju toliko dobre boje, znači boje su im nisu bogate, nego jednostavno kod da su washed out, tako da uzeo sam IPS panel 144 Hz, znači 60 Hz. Kogod je igrao pa je prešao vjerovatno zna koja je razlika, tako da ovaj monitor će da me spasi bukvalno i u radu i u svemu, tako da ajde ga otvorimo, samo da vidimo ovako, da vidimo šta se tu nalazi. Nadam se da ću ja to iz prve da uspijem da uradim. Evo ga. Nešto je palo. Mislim da je garancija. Ok, mislim da se ovako vadi. A sad ne znam, ću da spustim dole. Ok. Pakovanje je tu. Sad ćemo da odigramo. Evo ga. Monitor je tu. Ovdje je stand. Ovdje je to. Evo sad ćemo redom sve da pokažemo. Znači, dobijate, ako želite da kupite ovaj monitor, sve sam pocepao. Evo ga stand. To će da stoji na desktopu. Evo ga. Na desktopu, na stolu ured. Evo ga. Evo ga i podešavanje za visinu i tako dalje. Znači sve imate tu. I evo ga sami panel, sad ćemo i njega da pokažemo. Evo ga, praću moja. Znači, to je to. Nadam se da neće biti nikakvih dead pixela i tako dalje, znači ovo sve moramo da bacimo. Ako bude dead pixela, znači ubit ću se, brate. Bukvalno ću da se ubijem. Sad ću da ga sklopim, pa ćemo da vidimo kako to sve radi. Idemo. I evo nas, bratići moji, monitor je tu, nema dead pixela koliko ja vidim, znači sve je to u redu. Evo sad ćemo da uđemo na primjer ovako, white background, ovako. Na primjer da uđemo ovo, čekaj. Znači nema dead pixela, sve je to, odmah bi se to vidjelo, znači
to je to. Super, odlično, to je prva stvar. Sad ćemo da idemo da vidimo display settings, dobro. Da vidimo advanced display settings, display properties, dobro, monitor, evo ga, 144 Hz, apply. Evo ga, braćo moja, keep changes. Au, kako je sve bolje, what the fuck, brate. Znate kako se miš brzo, gledaj ovo, brate, lol. What the fuck, brate, daj ne seri, brate moj. Au. Au, ne mogu da verujem, brate. Koliko je sve brže, brate, Au, da li ima motion blur da ugasim? Samo da vidim, to sam isto zaboravio, motion blur. Dobro. Game settings, low blue mode, frame counter, low input lag on, game mode, dobro. Možda to nema da se podesi, pojma nemam. Evo nas, braćo moje, igramo PUBG. Znači nemamo 144 Hz, vidite imamo oko 100 FPS, 120, ali to je preko 60, tako da to mi je bitno. Idemo odmah u lipovku ovdje da skočimo. Pazite kako je to tečno, brate, pazite ovo, znači meni treba malo vremena da se ja naviknem jer ja sam igrao na usrednih 60 Hz, znači to je neverovatno, to ne može da se igra, brate. Tako da, znači svima savjetujem, kogod želi da se preporodi, znači nek skupi para, nek kupi ovo. Znači monitor vam košta oko 200 eura, imate u VIP House sam ja kupio, a možete i u Bajito isto imati, tako da savjetujem vam, znači od srca da kupite ovaj monitor. Evo, kako je sve drugačije, brate. What the fuck. Mene glava boli već. Znači bukvalno me glava boli jer nisam navikao. Evo sad imamo oko 100 FPS-a, nebitno. Uključili smo FreeSync, baš zbog ovoga što pada FPS. Na primjer u nekim igricama gdje imate preko 144 FPS-a, tu ne morate uopšte da uključujete FreeSync. Ok. Ali brate, znači ne mogu da verujem. Evo, znači ja sam totalno iznenađen. Uglavnom, braćo moje, eto ja sam ovo snimio samo da vam pokažem. Vama hvala što ste gledali, ja ću vjerovatno još da nastavim da igram posle. I to je to. Znači zadovoljan sam sa monitorom, obavezno stavite like, subajte se. Srećan sam i hteo sam ovu sreću da podelim sa vama, tako da nadam se da ste uživali u klipu. Vidimo se. Peace.